Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahi lun pufun surat ngan nama zat Tuhan yang esa, ngan nama Tuhan zat yang qadim, Rahman Rahim sifat mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lun puja Tuhan Rabbus Sama. Bermula puja sekalian milik Tuhan po yang esa. Tuhan pujian segala alam, jin ngan insan aso dunya, dumlat batan aso alam. Sidra Tuhan dum yang pernah jenah bata di dalam gleh, naliang awe dalam dunya, apui angin pehadir dumpu hasen karunya. Sigalana dumlar batan Rabbul Izzat bandum pernah, aso laun aso daran hana sisan bun Rabbana. Wajib atuh sekalian sidra Tuhan betatena, lialun puja khaliqul alam. Selawan lianyan ke Sayyidina, selawan salim ati Muhammad, penghula umat dum sinena. Ya Tuhanku netamah rahmat ati Muhammad Sayyidil Anbiya, ati waris segala sahabat bandum umat Nabi Mustafa. Agam inang dumbe abih sinau sideh jeb-jeb dunya, neberi iman dumbu khalis amai begleh dalam dada. Insya Allah butru hajat nyo hikayat lun calitra, asai dilani bak kitab lun hikayat balik bahasa. Lun mohon tulung ni bak Rabbi haba Nabi lun calitra, bertuhan beri terang qalbi berkat Nabi yang mulia, ngan mu'jizat segala Nabi. Berkat wali dum sinena, berkat intu Nabi Adam, berkat Tuan Siti Hawa, berkat gure dilun Tuan seru tangan ibu bapa. Beek hase ulun karang nyo khabaran lun calitra, began pakho antuk kalam. Beek dendam soyang baca, began tabun wahai taulan. Bena wayang dengan senda, bena ta'zim wahai sahabat. Tahormat kisah Anbiya, hikayatnya kan han mepat dalam kitab asai mula. Sinan asai ni bak kitab lun hikayat balik bahasa. Qisasul Anbiya nama kitab, sinan mehan asai teka ulun teubasi urau. Khabarannya ajib raya, bak hati lun mangan hanso. Bahlun pada lain bahasa, bahlun pegat ke hikayat ngan berkat Nabi kita. Mengenal Tuhan neberi kuat, troban hajat nekarunya. Haba Nabi sangat ajab, hati harap lun ke
fahla nibat Tuhan poyang ahad fahla rahman ulun pinta di dunia kantro akhirat ngan berkat dum ambia ya Tuhanku poyang ahad putro hajat pinta hamba lian nyanti malun mat kalam lun rakam kertas safa lun cok daun merah hitam ulun rakam sun si banja bahasa Aceh lun ejaan lun boh padan sanjak kata bahasa Melayu nama janjan mangan rembang pakok rika sep ke ono nyo khutbah Alkisah jinolon mula. Dua kaum Nabi Yaqub. Amma ba'du hai tengkucut Nabi Yaqub lun calitra Yaqub anak Nabi Ishaq yang tak bijak indah rupa Ishaq anak Nabi Ibrahim Nabi Karim hanatara nama nanggro di Kan'an tetap sinan yang mulia nama anak 12 dro urang lako pedro bunda dengar jino lun harto yang pun adonan Yahuda 2 rubil gerasinan keleh taulan lawi nama tema kepeut nan sama'un ban peut gekun sapa bunda bak bunda lain lun harto rubil sidro gekun nama 2 lawi keleh syajah menan penegah lam calitra ban hedronya sabo ibu jino tengkula en bunda yang fonta masah 2 taksal keleh temana maruya sabo bunda gomnyan hedro kasih plodro bak kenira tema Yusuf kasih bladro hana bago indah rupa Bunyamin nama ado bandu adro sabo bunda Rahil nama nan gerasi nyan ke ummi gom nyan 2 anak Yaqub Nabiullah bandu 12 si syedara pedro ibu sidro ayah ban 12 tan perkasa masamanya Bunyamin bak masanya mate bunda Rahil mate dalam nifas alhamdulillah katro masa bak masanya Bunyamin urang lain yang pelara urang lain yang beri susu halle ibu kana bungka anak Yaqub 12 dro ban sinaro tan perkasa rupa indah ban sinaro Tuhan sidro yang karunia sumangatan hana bago berangkasa galak suka lagi gagah tat pahlawan bak masanya hana yang sa gedumpe suge mentan rebah pansan dengar suara soyang dengar bandung pansan tat pahlawan hana yang sa hana sidro yang tentang
baja menyan hansa sangga ban sinaro pahlawan tan Rabbul Izzat yang karunia urang sakit pulih legat ban geman le Yahuda ban gusu asinan barung pulih rijang siklet mata dumnan berkat Tuhan neberi anak Nabi yang mulia tema Yusuf ulun rawi tajo hari hanatara rupa indah hana pukeun tiwai buleun yo purnama soyang pandang tahireun Bandung urang lalo mata hana bandeng lam donya nyo Tuhan sidro yang karunia badan lenteng tad samlako hana sidro bandeng rupa syahya badan sang meurau syahya gigo sang purnama kulit haluh sangat licin sang cermen tan mencahaya tak keing pijroh linteng hana bandeng dalam dunia panah dua jroh tan sabe hana misengan tak pesak sampai dua sang urut lengan paling sederhana hidung pijroh panjang bacut lipeh ngan pruan tan sempurna diulai patah manyang misia bintang syahya mata syahya muka lang gemilang hireun mandang tak rupa kulit putih sang kelulu Musyahyahu hanatara bule keneng sangat hebat yang indah tan bule mata hana sapat pina cacat Rabbul Izzat yang karunia miang dua dengan sebut hitam bacut di antara ulah bagota hilalat yang jejroh tan cahaya muka antaranya bacut putih peresih sang bintang kala tak cahaya tan mebloi-bloi jipluang hupeun eretoh depa peun eretoh depa hu mekilan dumnan ketat indah rupa hana bandengan teladan karunia Tuhan poyang esa anu jeb ia pajuh makanan cit mebayang tak rupa deh mebayang ni barekuang syahya jipluang tro udada lemah tak syahya jipluang pun barekuang hingga dada soyang kalan hirin mandang dan teladan dalam dunia berangkat songi yang rupa Yusuf sang kalih bumenan rasa sang kalih tapa jobu dumnan tengku lazat mata waten ja atalo jurung syahya jipluang si selingka dumba pagi jibedahu dumnan tengku syahya muka timu barat tak mesyuhu berangsa ulala mata langgemilang hana sakri han akhi lon calitra
dum tersebut dalam kitab Yusuf yang tak indah rupa. Karunia Allah poyang ahan, cid indah tak neberi rupa. Hana sapat pina cacat, Rabbul Izzat yang karunia.